Sõja algusest on möödas 4 aastat, kuid pole möödunud päevagi, mil ukrainlased ei palvetaks sõja lõpu nimel. Unistus sellest, et nende kodumaal jälle rahu valitseb, ei kustu. Sõja eest on Ukrainast põgenenud väga palju rahvast, nagu ka näiteks Irina ja Olga, kes asusid elama Istanbuli. Як і всі українці, я планувала повернутися додому, але життя трохи склалося по-іншому. Я вже одружилася тут, і тому я буду залишатися тут. Але моя дитина залишається в Україні, вона не хоче нікуди їхати. І я дуже радію цьому насправді, хоча це дуже небезпечно. Але це добре, що молодь залишається в Україні, бо це майбутнє нашої України. І я навіть пишаюся тим, що моя донька обирає жити в Україні. Kui nii mõnigi ukrainlane on endale teises riigis leidnud uue kodu ja elu, siis paljud teised ootavad ja loodavad kogu hingest, et saaks kodumaale tagasi. Nagu näiteks Marina, kes juba aastaid elab Poolas endiselt 3 pakitud kohvriga. Тобто ми збираємося їхати, черговий масований обстріл. Ми збираємося їхати, холодна зима, і знову немає тепла, світла, води, і дитину під ракети вести я би не хотіла. Venemaa okupeerib ligi 1/5 Ukraina territooriumist ja jätkab kohati aeglast edasiliikumist. Vaatamata suurtele kaotustele nii sõjatehnikas kui ka inimeste seas, vaatamata Ukraina korduvatele vastulöökidele logistikakeskuste pihta, Venemaa jätkab oma sõjategevusega. Venemaa sissetung Ukrainasse on mõjutanud ka sõjapidamise viisi. Ukrainlased pidid olema vähese sõjatehnika ja vähese abi tõttu leidlikumad ning tegid algust droonide kasutamisega. Venemaa poolsed kaotused on olnud suured. Aastal 2022 tuligi Venemaale sellepärast appi Põhja-Korea. 2023. aastal liikus varivägi Wagner Moskva suunas. Eesotsas Jevgeni Prigožiniga, kes mõni kuu hiljem lennuõnnetuses hukkus. Sõdurid on väsinud. Люди вмирають, треба щось з цим робити. І крім України, українців, ніхто нам не допоможе, бо НАТО, де те НАТО, того НАТО, по суті, його й немає. З Америкою теж ми бачимо, що робиться. Як я казав батькам, або нас переб'ють, або ми їх переб'ємо. Іншого я варіанту не бачу. Kui esimesed läbirääkimised algasid tegelikult peaaegu kohe pärast sissetungi, siis praeguseks ei ole jõutud kokkuleppeni. Läbirääkimisi on peetud Istanbulis ja ka USA president Donald Trump on end siinkohal vahendajaks mängu toonud. Seda pigem edutult. Well, I thought my relationship with President Putin would give us a much easier road, but there's tremendous hatred between Zelensky and Putin. Tremendous hatred. I mean, it's a shame, but it's taken longer than we thought. Venemaa tahaks, et Ukraina annaks ära territooriumi, kuid Ukraina ei ole valmis nii lihtsalt kõigele käega lööma. Venemaa alustas aastaid tagasi lisaks rünnakutega sihilikult tsiviil- ja energiataristute pihta, mis on ukrainlaste elu lisaks pidevale pommitamisele veelgi keerulisemaks teinud. Скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна. Ми погодились на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь. Безумовно і довготривало. Росія продовжує штурми на фронті та удари по наших містах, по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював. Euroopa on nende 4 aasta jooksul kord ühtsemana, kord tülitsevana näidanud. Eriti siis, kui jutt on olnud sanktsioonidest Venemaa vastu. Venemaal on 4 aasta jooksul suudetud kehtestada 19 sanktsioonipaketti. Praegu käivad arutelud uue 20. paketi osas, kuid järjekordselt põtkib siin vastu Ungari peaminister Viktor Orban. 2022. aastal sai Ukraina ka enda kaua ihaldatud Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse. Selleks aga, et täisliikmeks saada, tuleb Ukrainal veel tööd teha, et Euroopa Liidu nõudmistele vastata. Siinkohal allahindlus ei tehta. Ainukene asi, mis selle sõja peataks, on see, kui Vene pool füüsiliselt saab aru, et tal ei ole enam sõjalisel teel võimalik mitte midagi saavutada ja ollakse valmis päris läbirääkimisteks. Et praegusel hetkel ikkagi jätkuvalt nõutakse sisuliselt Ukraina kapituleerumist, milleks ukrainlased ei ole valmis ja meie samas olukorras samuti ei oleks valmis.